se manu le nei vai ngole fiafi ia fatalo fat fo ile pa ia maulungo se tatu tino o lo om fai ono tato mafuta mafasoa ia nei fiafi fa maruru ako le fa kwa o maravasi mako a komiti o taufonga ia o leo o li wa ko fai foi le ska o fonga ngol ka por kalami ma lo se fu marka wa ka ini aso Ia o le tātou tau whaiwha mā lo la wale tasi a tonu ni te wangalo ia leo te vai atuana mā lo si lo soifua. E o te muli muli ni tātou whisila wha iai o le teimi lena mā tu malanga atu i fo i lele i le nātou sanga wa tuana i atu. Ia le lava mai tau atu. Ia ele o lea lava e lai titi lava ia fonga fo o lau fionga le minister. Ia mā lo le wha mā lo si fo i tiu te ma whaiva lo filima. Ia whakatoi fo i mole mātou wa wano wha auro. Ia ua mawhai o le tātou whiwha soa i lunga o ana tele vavawe i le nei vahenga o le viafi o ama ia le matanga luenga ia o ama i fo i le tū mā loma le tātou mā loma le kāpenet. manuia me uma i le whafonga le tātou o tino. Le ai, o leo ke ilo la wa fa solo en kama kua. Ia ai pe wa toka la wifo ia le sunga le awao. Ia tamai. Ai, oro manuia me uma ia le tulanga fu o le isi tātou o tino o i le nei aso ma. Ia, o le fu i tai au nei, ia. O kifia la vai lo mo ku ma ko malo le sa sa senga ngisi ma ko faselengi o le poloke ki milionga foi le e ala ua aso solo si o ku malo i sava il mo kene e ama va ko la ko pase se le kala ku pe sa va pe mo ngin ma ko ku pe ale pe o po kai au po kala kai manguia me uma se manu E ta ua lo i tu malo, o le fu i tāpua i antu i a li ima whai pule o li tu malo si tonu New Zealand, ia wa pe fu i antunu e mamao, ia o le fu i na iei taimi na whai malanga me ilo fionga i leli i minister fu i New Zealand nei, ia mavantu ia le nei ia vanoa mai ia sau ranga fu i a li ima whai pule o li tu malo, ia mi se le malo si o le nu o lo wha pele o na ai tau malele atu, ia wala wale anga i lumo le tong whinga tonu li tu malo. Aftai ia ele tau falala nua fo isa o famtalanga ia le pa ia molunga si o tu malo e sa lenga lua ia ai fatalo fatu le nei tu la le fiafi e lau tapu inga fo ia o tau fai atu mal fai valo tu malo nei ia a mesele mato komiti o le tatu tu malo ia le kau e maurka ko pe a makaika ko polokeki ia fa pena foi ono o fatalo fatu i na yo ainga ia o papa au foi so se tu la vole ni ke lope ia ai tapo i mai o le lava e fa solo a ina maua ka ko se lengi ia ma fatalo no ino tatu polokeki ia i lo tatu tu malo i ia e toru o vaipua o fonga vai ia ma sangone Malo sa doa e lau fionga le minister. O ani tau polo keti, o le mai tau antu ia o le usavalia ia le isi fo i tau sanga, ia o le da fo o sainia. Fia stato se le ni le na mau moli tu malo, a o ani polo keti u fata tia le komiti fafo. O ana nei le ana sainia iloa ia le se lau limas wafe fo i le a mua ia ma le fase lau luasu lima afi. E a matai salo le si vai aso tu o tua ua mau mai le si fase lau a lusu lima fe foi ia o mafuli lava ia polo keti fo ia a simatu a tu malo sa le ngalua i fatoanga ia petai e kau ese la kiki fo isia mako a si mako ai tia ia o le nuu leo mato vaipua ia o mafuli lava i e fua si o manga ia poloketi o lo mafuli lava i le koko ia ma le niu ma le koe koko nga uma o tulanga na ia whapea fo ila i le la aufua turmeric po le lenga ia nanga kele ia mako kamanga ia o i sangone ia o lo ele lato fo fuanga o me foi fa pena
ai o lo avele lato a whamoa ia lato vaafi. O lato vaafi la e lua ia sa talusanga mai. E manga ia fo tilo fo ilea e mauela ko kupe vaveo na maua. E wae to telefoi lao i matonunga sangone. Ia to tele ala au tau tai. Ia la fo ua tala fea ngai e fo ima tala fea unga le lato a poloketi ama. Ia ingi la ko vaafi. Ia o ilai fonga sawa ia mato fonga sawa ia o la ua mato tilo le tūlanga fo ile tal fea ngai le leile mato ngā tai whale ngā tai o fonga sawa ia mase mako kapai resort ia o lo ia le puna vai tai mo meo whai singa mako swimming pool ele ia whapenga fo ila matawhanga ma tūlanga whapena ia e tau fua ia se mako resort o matua fo di seuman e le ai anga o sala ilua lava ia le resort o ia le inga satu ya tua Mali. o le fo ila le sa fatama ia fo le mala ia le ia singa fo ia tina ia mai nga pauanga o le atina accommodation ni ko kongo o le southern side o Savai. Ile anga ia tule sa lai ia se pa ia fo i mato i sa lenga mo malua. Ia fa kwa mo wale o le si atina ia sau. Ile la kula le i sa lolonga. Ia pe o mako kilo fa pengala ia fonga Savai. Wa tala fea ungala ia le tulanga o le o se accommodation ma tulanga fa pena. E le malanga ta milo e peo na malanga tuai foi lele ia sa le ia le sa ranga foi le usionga le minister po le usionga le foi pole le tumalo. E le va maule o tatu no fonga e le tiu se si ona o le fa le tonu foi e peo le tapuni o tatu tua oi ona o le COVID-19 maliv. Ia e fa malo le fa tutai. E ia tatu polokiti. Oni va ngota alia po kama foi e le ma walulunga foi le la wofionga le minister le fu mo tanto poloketia ya o le hafu se tele o se le ni le fa pe e a matai le tanto faltan malo Ia o vaa ia o vaa alia o le ia a matai pe lua ia ngi vaa alia a mata mai fo ile ala fanga ia o matou tu malo sa ia va tele la vai lua nga sa o dal sanga ina i le tutuila a va fo ia pe sa tau fia ele malo tutuila le au Malaysia ia e ke le la fasalanga ia o kala kule kulanga nga ia o manga o le au Malaysia si le o lo ke le o sala le kia i lo mava sa o walula e tau mawhai ia o koe maua i fonga i tu la fono lava ia o koe ngā wā ke kele ia e whai ala si ke kele o requirements fo e mga o mia i le wha ngaina ia e ka kau o ngā i se pai la ke voi le ska kengi pe class 1, class 3 le e whai ala si kele o kupe wha alu ai ia mali me voi le skalanga i kukongo le o koe ngā wā ke kele la ka kau o le skala i Samoa ngai koe le skala lai i kukuila ia o whamawai a kua i loa lea mai maule o whamawai e se mako kupe whai ai ia le ngā vaenga o le laua silasila fo ia ai le tūlanga o alia o ngā mangkua fo isa o manu o ngā kai kongo mako i le anga ia pui whale alupo ia o lo o ia ila ia vaenga ngā e mo le i mo me i o pulu ia e kamo mala i mo me o me whapenga ia a kongola i lau kilo la e pe e mangai e whikau i kongu lava la le polo ke ki le a sangone ia mani resort le kau whai a koe whongasa wa i mo le feeding o le resort ia e pingi mai la i e le se umu i vaipua ia me kau veggies ma me whapenga mo kwa i furi kokol ka mako ma kula ngau penga ia pe o le koe kango kongeki ia polo ke ki e kolu ia o le resort avala ko ia e se kupe fo ile le fiske le o le kupe ai o le ala vai ama ko kama fai e fa solo lava le building o mia mako fale kai o fale fo ile lo mako le plan mo kilo e fa self contained fo ile
ku ai o ngā umu ma pusa ai sa va ku fa fong fong ala tunu tu tono ia ai e sau e a wa kwa ku disi ia po ka ko fo ia e la kwa ku kala ngai me ai o le i o le fale la le fale kat malore ya kau fa ya ia wa ke le i o pero ngai vaenga nga se ba Mani. Ya tonu vo le lan te fa ta wi ima mai a mai mona yo la mo mai tanto va fa ngota ia man tanto fu va ele le anga vo ia la fa fa tong a so e va kwa ri o le i ku fa nga ri se ring ya wa le bang sa ngi ri yo pro ke kilo fi ngole di minister o mafaufonga ia se uma mo mafaufonga e maua mai o i ngai ko i ngā foi malo maku o se tu malo mani ai malo fai aku e kongeki leime i e kolu a kilo i whawhango kai a foi e sapalai e se i a voi lele a mo ni kurisi po ngā ka foi ka whao ia ma le a fai fori mako makeki i le awala e alua ngai kai le riso e whakau e mo meo o fuala au ma kulenga whapenga. Ia, mo le kukango o kaumafka. la se umi le e fu ia le tanto polo ke ti ona tino mai la ia le wa le mai ta wantu ia nai fa se la mon tupu ia nai fa tan li si tanto se le nyolo no winga o ko ia la nga yo ia ka ko mai la to le la fa ti ro ina ia le bloket Ia, o le mātou lava se lengi o le polokeki o le itu malo e vai tutusa le lei lava. Ia le tūlanga ia ngā fua lole ia le mako ofisa le ua umon tofia ia vaenga ia kokolu le ofisa o le fono whawai. Ia whaatasia tuaila masa u sosoangi aku. Ia e fua lava la e polokeki e mauki ngoa lava whangota ia i le ala whangosangone e wakurua maua loa. E kalawhenga i le leia le selengi le ia anu mua ma le whatauinga o whangoka. O ila i e whapenga foi lai i vaipua o le ia a makalo o ngā whaasafua le selengi le e mo le whakauinga mo meo pā auang i whaaleanga ngai le mea kua lo makulang whapenga ia ma le mea ia koko ai ia veches ia o ile fonga savai ia o le ia a makar kupele ki dia ai foi le ia le kulanga la ia whakingoi ia le whaingo whale ia ma e ke mua ki lia makamu whanga kasi e whaisi ka umila kikia o le fufuanga la le ia fonga savai ai le uai la le o whakasi lava kulanga o mea i o le koe koko ngore ngiu mar koko ai mai se foi la ia pe o whaiaku o i le makoi kumalo ia e vaoa la le kama le o le turmerics ia o kasi la ngau vaenga o pe le a whai whakasi ia pola le whainga le processing o mea ia ngā umalola ia whaafangu vai ia mai lo le miska o kia sau whai ruma i le makeke whakaula whangu vai ia ngā vai leo makou le mako sereng e kawa ko kongi whakau vai ia malo sa no manino le mantola vai ia talo si ia o le tula i mai se tulanga le lei o le tamu whainga fo ia lo tu malo e pe o nei ia se le ni fo ia o le wa tu ilan tu le malo awala wa tina i tonu nu ma fio anga le ling o le ta se e la titi mai ai i le tulanga le pe o na mai tawantu i tau le manga le fontanga le pa le bene o le tantu tru la le wingo le sound anga la ufionga le minister i le tulanga le fa pea e le ato to uma ia fa mo ngai tu tonu le pa le bene fa sa mai ni te wa se la fa longo a o se tulanga pe o na e sa no i ola ene mene tupu mai tono e ingi fa mo pe ingi fa mo ngai le o mau ola elsa o ngole me la ufionga le minister ia o le tula fontu maua ia o le mauta whaatase fo ima tula fono tupe an malo Public Finance Act ia matula fontu maua le mauta i mea lai o ngā ruenga a komiti whaapalemene o lo manino ina ia vaenga e au o nei ilo ina ma whaamalia ina ia tūlanga tūlafono o palemene. O lo manino mai ina, e so o se reporti a whaatausanga i tu ina atu palemene. E te tau o na whaamalia ina tūlafono o lo o lima teita ina i lea mtanga ruenga ma lea mtanga ruenga. E le ngata foi la le na a ia manino atu
ia le susuenga e au le ili fo ia susuenga komiti fa parlemene I talo le tupe talo le tupe o tanga renga ma pulenga tuma o tian mano I tupe fa alu ma tupe maua o le tulanga le na o ia ko ia la ia report fa tausanga fo ia pulenga tuma o tian mano o matanga wenga malo po ministries fo Ia. ia e so le fainga e avatu ripoti faltausanga ai le avatua I totonu I talo tupe ia nga failola ia le tanuai mai wafia waleva kelenga tulai mai le mea lea o le a koala o le ngā ruenga komiki fa parlemengi o le wavatu na whamutalaka ai le o yengi kala o kupe ko kongu ai peila sa fai le whainga malo tanuai le tulanga lea e le tu ua I totono o ripoti faltausanga mtanga ruenga ia talo tupi ai wa ave ma talo tupi mtanga ruenga ave tu mai lalo o le tala o le afo o le ripoti faltausanga ale official tupi o le lana lo o le ke fai aku o fai so o iai e le o atoa sa I linga komiti ale parlemene o ngai le o ako o maku information sia e whaatino le lato ngā ruenga ia mai o mea walewa nga whai E le mawhai o la whau sa no la fiong le minister. E le mawhai la e le komiti lea wha pale mene le whairu su enga o na tāru sanga tono le mtanga le wengo tupe ina ia wha mulu mai ia wha maunga ina ia wha mli ina le vaenga le peo nei sau noi. ia matua foi la o accounts ia po talo tupe wa ave tono le e kaunga nga sue Mali. ia ole foi ia ua maua wha maunga I me lea wa sa noa tonu ia sa tusi ai ia tai fono komiti ia mantua foi e lima komiti ia ia alfa mtalanga ia o me ua masani pes whainga whaavai ale malo walewa nga whai mai ia se ilonga lai avakule li po ki whalkausa ngale official tupe ia whakoa o kula le o accounts ele ale mea ia sa kaunga ia e ka kaua awa umalunga nga audit accounts ale amtanga aruenga male amtanga aruenga tuma oti wha pipi I ko kongo le o la kolipo ki whalkausa ia nga afe maua a koa le nga o information siya mga umbia ia ole siala mea le wa avaku ia mangko e avaku la li po ki whalkausa ua lai wha makala kur wha ngā ingo kupi Mari. ai le makua la foi ngo mele refer ia fa makala ai so man ole me ko mo nga ku dia ya o mar ko mikira le o ku per fan peke ni pa ya inga ke nge o ngo lo o racing up ya ole maka upu le ko ia le la wa ko fa fonga wa fa mangingo mai fonga kala I pu la fong I poking ia o le nga mako finga wai de mea lea e fa kule me finga o kule me sa o ka mo fia e se o mo ko mi ko kupe o ngolo sitting hit pe o la ko e de ku la fomo ia ma le me au nga fight e nga ia ka ngia ia le transparency accountability ia ma se fainga malo e ka ia le ku mo se fainga malo le good governance. Toi fa manino me ana u fionga le minister. O le a tonua la le tu la fono ma le sauranga le fongu tala i le mot. O fe e tanteanga i ka ko wo i le meanga i le kimri ngei pe tau ona fa sa o la e pe ona e sauno. La o si sila ia le fionga le fongu tala i. La ngai o fo ia i le mtanga wenga o le fono au fai tu la fono. Ia wale vanga a waile la ko fina ngalo le mea lea. E ka kau o nga avaku uma li poki o kupe ko kongo e attach ko kongo o li poki whanakausanga. E nga ia mawhai o nga whaamaria inga ngā ruenga whakomiki o whaalimengi. E isa whaala po tonga tuma oti o lea e nau lau o fionga e whaamanino le talo le tupe. O lo avaku umalawa. O lo avaku umalanga o le tula fono ai ngai I mtanga ruenga tuma oti.
a ole I te poinga la ko li poki pan menge e kauanga I ko kongu ia le tala tu pe uma o nga sue o nga sue ina fa tu la fono ia mai ole pe ang o fa ya kulanga le fa ko a wa mai li poki luaf suluiva a luas fut Alona winga ia te lea la le ngal winga le te tamu fai o tuele le ia wha manino mai la le mea na wha alu i se le ni. a kongwa mai ole me la vanga e kau fo o nga mangingo le ida tunu pe fo nga wo ko fa fonga mai o le ua ese le alunga le ua rue ka ko fa nga malo te mingei e le ka ma fai transparent ia di poki uma le ua wa fai fela fo inga di poki o me wo ia inga ia mo ki ngoi le tunu le fa o nga ingo ku pe le tunu wo ku pe ia ku pe malo ku pe le Mai. ia e o foi ai sunga seu Tai. ia la ile ia seu ku pe le la fo mai ngi ka fo nga isi le fia po fa fenga fa wa O le wei ele si au nanga fona le o tutongi nei. Ia na le o i fo vaenga nai nai piki ele lisiki. Ia kau se fe foi ma kou lo o fionga le ni minister. O le mea fa malau mengi me faia va ko kupe e se le mela e fa li usua va ye le si vaenga nga sa faia le ngame. Ia ai o le nang nang ta ingala va ye o le tau tu tono nu ma fio anga me se lo tantu tunu. malo E malo ia le si vaenga la o fionga le ni minister. Fa me o le tala le tabai le mta upole IPC ia antonu o nai level sila fie la o fionga fa mai e mawantu ele o talia le pule fa ton ia po le regulator ia le fa to ise antu fu ilele ia pe ona tampa le te fono le committee fa ton no le EPC ola so fi ngalo ia ile am ta o ke le lopo la me fa ko se ia le pule fa ton ei ai mata pun le se o ma ia ai o ke le o ma finga malo I wa level of research mai a o li ko ngai mari e ia fo ia tūlanga le fia fo I o nisi o whaipule o le whainga malo tarua I nita upunde. Ia ai o le ala o mai ia o maua le leile a koanga a ko o le mkau. Ia a kongo le nga kusi ia le sa kai fongo o le komiti whafoe ri PC I le pule whaatonu e whaato e se mai o ngofo ale mo mafo whau. Ia le whainga le so I fuanga ma le whaingo ai kia fo I le. ia Be whako ringa a me o ia sao o le si usese. Ai I la ulava kirkilo I nta upule. E le se meo le a whako e se I fua le pule whaatonu. O lai kalangoa mai le pule whaatonu I longa kiu ke whaku la fongo. Ole mea sao ia e kaunga whako e se le si vaenga le o le pule whako. o lo no winga la ea o le la uma I le mata upu po le la fa wa wa pe I so fi ngalo O lo ta oto ngā ruenga le komiti fo I le whapitoa sa tofia ka peneta. E le mata upu lea. O le mela maari ai, o le koi kikia a waku le li poke ko miki. A le wo koi whaalongo aku, wo koi whaakari se I tāpā se whina ngalo o le pule whaatonu. Ono o whea ngai le pule whaatonu fo I ma whaalawe whale ainga I Australia. mari O le ala fia iai, o le ala whakoa a waku ngai le pule whaakongo. E na kusi sao mo aku I le meo whaakula fongo. Ia, o le kaimira ngi o le whaakari aku le afionga fo ia le matua I Australia. Ia le alai a whako o le kaimi mua la lea. O le a fio ko e pure whaakongo I le talo no inga mtau po nei. Ia, o al kaimi mua ia ngā lua whaasolo a koa mea kama. Ai kia I pure whaatonu. O le pure whaatonu le iai, e whaiasi ke leo le malusianga whaakula fongo. A le pure whaatonu. Enga te whai ese whai ungo o le makau pure. ia le le e va manino me ala wo fionga pe o fa ululunga o matanga luenga pe ato e sea o ali imtamata minister fa pe fo I al palmia mal sui palmia ele ma fio na matu so lan to fidanga lo le temile to e sea mai imta uta le malo pe ato e sea mala tu o le sa o le a Ia, kai milava ngei o
ele mafaya onga peila o le keista le ke saunoa mai ai a le matua. Alanga o le matua o le sa i le kusia inga lea. O Ia. la live whakaria la le matua. E mwhai onga tūlai mai se o sui. O lo o sui pule taimi nei. Ia e pe o le māngaia o le amai sa o al kangaka o le sa finga Whaatau ua ia le no ka. matau. Ia, le link ia se tātou tālia le whainga amlanga fo e le pule whaatau. Ia, a tono le a mawaile marino le a matau. Lau e fionga le ngā whatonu ma tātou whemalanga inga tono le tunu. Wha mai se antu le ngango le tua ile a inga o le sa ia fo ina le pasi le anga iantu le mātou i tu mā lo i le wha o fonti lau fionga le di minista. E nei vai aso ua tuana iantu. Ia o mta upu ye lua a tonu ile o toi pōmale i le tūlanga pio na tūla i me yeile la vivea i o tātou pasi la upasese. Ia o le vo ua asu antu vai malu i puenga ma se wha ma whanawhananga i a inga o lo o tangi mai ala. Ia o a inga fo i o lo whanau no wha lawe pio na tūla i mai. Ai initially poti fo i o lena o mai le tātou polokalame. O lo wha pe mai e. Pe umalawa ele i pasi e pe ele i leiselina le tātou pasi le malanga antu le ele antu whanga loa lau fionga le minista. O le aseli poti wa tātia i nā i le matanga luenga fo i o whemalanga inga e whaantatau i mata upu i elua. Ia, a wai whaatasi ia sofina ngalo ma so vai inga fo i le e se tūlanga o le wha ma whanwhananga i le fionga fo i le sa foina le tatou pasile i tua i whangaloa. Ai i le tūlanga lava ia o la lava sa pasia uma ia pasile e o ale pasile. I la o se reporti mai lena i a tia umai la mtanga luenga le LTA. A tonu seu manu e ia le tūlanga fo e le poto lava le tautai ai lava le tai se la ngat. Ona o la sa fatino lava ia sa e fuala de taimi e le meda la vere pasi wala kala kai la masalo lava ia le sa mau va e i sa kau kolo la le kia ia sa uma lava tulanga na ia ai fa pe mai wa ai por ko e swing o le kia ia wa pe wale alu le ia ko ku maka ofi wa fale ko e mantua foi la seu man ia o ngai me o ka ofi o ka mali ia nga ki si da fia e al te mi ka pasika ko ka vale e ka ke dei lo ingo o maka ofi unless e ka ke adu si ki pe e se routine maintenance foi le o ka vale o nga lai fa ia o nga me mari ia ka ko ngai se longa ka whalonga ko ofe i mai ka ofi ko ka koi lo la ia wa mea la wai ia e le ngata le ngā o ka avale ngei pasi e koi oka ia ua le koi iai ma se pasi whape o koi whaia ua face out a ko ale moro lea ia ai po le peo le mene le ua whai e ngai ka ngaka whai pasi ia o le sa ili solo ngi awala ho i e whai ei ia po ko fiki po ngia ia wa e mesala ka ofi o ka ofi la le wa ye le ka ko fale foi le pisingisi le ye ko e ka ofi va tu fa fon ale tu no ia ai o le kulanga nga e o foi le kulanga foi le o le mafainga afora po le e ka ko ka ko inga pasifa pe o kilo foi le po saunga le mu ia pasilau papa ai se foi lá ma di o inga o sau o kau i fela i whakarangoanga foi e pe saunga le mu aku pasilau papa pe i ro pasi pe a whau a mea pasi e pe o la unga kilo foi i whainga malo kanu ai o le sa karangoinga kulanga nga e pe la o mele kula i mai nga le malepe la o le fale alunga o le pasi fe punga i whafuga ka sai kukong ai ele la ko ma voi ang fa pe fai wa mea e ma fia le pasi pipi o ia wa mea ma ka ngi ai ka ka mai e fai ka fo i ko nga mele le ngi masingi e ke pi wa mea nga fai se fa sa so i fu ele
Ele ole fa le tonu ole vaenga le ole awala la ufianga le minister le na sosoni foi le ta ufia na mo fa pe motusia po na le awala le matu tu. O le awala ia i ngā i le i tū mālo le o kākou ia mankua fo i ka kei kū mālo whakasi. Pe o wale o i ngā ngai e ile o ngai kua i ngālo wa o fonki e o parwa. Mari. Ai, ia, ole awala la vale ngai o si tatu tu malo se umalu e le ngai kei mi umar kei me ki muai. Mari. O whaia si sao le vai foi le para si sao mai lungo ku maunga ma fale ngai ia tūlanga ngā ia solo e foi ia e fiwa e ka mo fai. Ia e le eise le anga ke le foi le ole awala ngai ai. O ke roa lava wa ke roa por whakamala fo e sto ina sa avele pasi ia au ke whawhikai fo ia i longa kauma whai e sefe ia le ia soifua ko kele ia a le po ko maua kele o mau ki ngoa ia le kulanga wai e ia sto ina fo i sa ko avele pasi ia ai o ke roa lava o le lava ia ma fo ma se i ma fo ko po fea kongu lava se kula ngai fa sao ngai ma fa le ai ia le anga ia kui e ro ko ku malo Malo sa no la fiong le minister. Elo is fa mo mo tanga luenga foi le ia fai ma fa ta e wi lava e tu ngale le mta foi pe un tu le mai tanto pasini lu fa ta le lo fo le tu le ma so fu ele pasile na fa pe le ona la vea mai le fia ango la ta u so fo le ole fia ango fa le ling al mo tele sala fa. Elo si la lo fiong le minister foi le fu tu ina ia le tanga luenga mi se le tanto le LTA. Ina ia toi fai se si lo i longa foilen. A mis lava ia tanto pasi la papa. O fai si levo tanto pasi tono le tono. Le foi sa no la fionga. Ia wale toi fai al to nga maro le ia tanto pasi. E le i se fa mo mo se não ta inga foi le la fionga le min sta fo to ina le tanga alwen. Ina ia toi silo to ia. Ia mai fio no la o le fa pe mai le ripoti. Ia o le wa tasi le soi fu mo. Ai a fa pe fia la pe anto tu la i mai se temi o luma na ia e ai fa popolo na lunga ma le foi no meu ila to e ma wa so fu la se vai fole o le fa fita li le lo fionga le minsta na amata mai le vai asun te nei on la fatala noan ta pule komiti fa foi le LTA ia malimtanga luenga ile sila la valtulanga le mai walevanga ta oto ia whainga whaavae ma tūlanga fo e li mataita ina ai ia whaunga ina o tato a pasi. Me se rawa la pasi a rau papa. Wa pasi rau papa. O pasi wa makuai ova markai se furukau sanga ia koyoka ia. mari Ia o le mea lava la sa au mai e mtahanga wenga. E ka kaulava i ave pasi o nga fua fo i le ale ia le mamafa. Le mamafa o pasese ia ave. A nga i afi o pasi wa faisi leva. Wa vai fo i afi o pasi. E le kulanga le kau avenga o weights ia. Ia mangkua fo ia. E fua lava ia le weight le afi o le pasi la le soska vale lafa. mari Ia pe nga fo i le mele nga tula i mai fale lima. Wa ova ke le fo i le uka. Ia o sausa wa lunga wa le mawhainga alu le kia kasi. Ai ko se poli kua. E peila o mea nga le fo i ave i le wha mangaku i ave pasi. E nga ia siri ko ala vale mea le alanga e ngalo i anga ia le kulanga nga. Ia fe kaui le weight o le pasi ma le malo se le afi. Ia o le kulanga langa o le ia e mangkua fo. E fiu fo ila e fiu fo ngai ave pasi e fai aku ngai ka fo e pe a fai ngai o te paulo le pasi. ia Ia ai ka kaua pe fo e kau pe ngai pasi ia ave pasi. Ia o nga fai le me sa nga le muai. Ia fua le fa mal pasi e fua. Ile a fide wa ko kiki a kor suka usa ngo fa. ia a fa jita ingala o la pas o la supoka ko foi le pe o sa ka yo le pu la fionga le minister ma le pa se le wo mai ngi fa se fulu le lima se fu o longo winga ka ka foi ko lo fa mai
poki do mara pas sei vai antu ale fa funga ngala tu e leo ye se me fule kau pui pui e la driver il vale la ufiona le minister Ia o le me mua la vai fua la vai i ngā ruenga li malo. mali Ia ua whapenga fo i o le ala vai ka ke vai ia o le ai maritoa e li malo ia kulanga ngā. Ia ai sao e solo mua la vai supukaka. Wai o kamanga. E o nga kai ko ngare pasi o la ua ye foi malanga lua ka la e foi le fa kanga i kango nga ia ku le lunga le pasi ya la ua kumu kanga supukaka. o le si fesili la ufiona ia fa tai mo le tali mai le tulanga le pasi wa le soifu la vai e tasi al soifu mo le ona na mai le tua foi le talo si o le dau le amo se vai nga tu so soni ina ia fa ititia ma o nei toi va vitula i mai ni fa vintau li fa pepo ni fa lavi ia ele nganta fa ta ma ia i me to tino le tu si a inga ia tu si foi ma le tu malo ia fa pe foi ia le soifua i lan tolo fe malanga i lunga tantu pasi la papa ia moleanga i antu i le lumada e ni se le mano le tu tele mai lo ia impo o ia se fuanga ala o fionga le minister e le tulanga foi le tausanga o tantu ta vale ia au nantu tonu le tantu o tunu e wa le ia le fsili sa on tu la vele o fiong ia au mai ia so fina ngalo o le mai mo ia ma fa fonga mai foi a inga e langa tele i lan tu o le fia au nantu ia ta vale foi ia ilano mai o tausanga ia pe ona fa tampula ina le temine Ia o le ua umauna whatatanoa le mta upuna a seuman. I le koe fukunga inga o kausanga o ka vali. I le study le sa whainga le LTA. Sa u whai e o e koe anga i koe whale ingisingia e au mai ia se li poki. Po o a kongua ka vale ia e kumua ngai whale ingisingia le kuku. ia Ya, male kau kilo a fo ile kulanga le e o ka vale fo ka usanga e o mai e o ka vale nga piko silinga le e a sa ile kulanga fo ile fa pe o ka vale kuai o le akele ile la pisi se va ku le fa fo fo ale tunu e ko kongo sa mo e o menga le poki ka luenge ya e fai si kele o ka vale ku ku ale mfen ko e fai la ia o ka vale la va ko kongo su ka usanga mai se alar ko inga fo ile ko inga minivan o le noa ma le la voxy ia ia mai se ala ka vale nga wa o mo ia le wale mfenga fai la se ma fu anga lo fio e le o le nga le wenga po le mata fo yu tanto engineer po le mele anga ka vale le nga ku ngi o le wa ole kele o ka vale ole me mo la vo ka vale ia nga kele anga o mai i sia kungu mali e kele ia mai sia kungu o ka vale nga mai le auction mali ia nga vo auction fia auction lo ka vale lo ia nga wait fale kungu mm o le si mea au mai ka vale nga ia ka ko New Zealand ma Australia e a mai le o nga sa regular e le service maintenance mm le matu tuna ai o mai lo ngai o ka ko se uma e para so o uri pa ko ia la ya lo se lo nga wa ku ia mal ku langa voile o ku langa voile le la mo man mo di mai wa mo so mai wa ia empty mm ale fe mai enough ia ko nga mela ngai fa le ngai ia fio ka vale mali ia palasi mai lo ia ka ko ele se nga le nga vale fo i ka ko mechanics ia ngai mali o le kele o ka vale ia o moro fo ele i ia o inga le ia la ko i le fai le su enga o faults o ka vale mali me o lo e ton o kele la vai i scanners ia o vai ko fa o ia o le kele ala o lo vai nga ia ngai o le ausai nga le wa ia scanners nga e fai nga ben au koe fo isa kala se manu tulanga na o ia le la wa i le fu nga inga a ia ele le company nga le wa i ngai le fa kingo fo i le o nga nga New Zealand ma Australia ma fiki o company ya pangi o le Chavis
o la koula e kilo kongu lava i ka avale e kala fea ngai ma se manga ia po pasia fo requirements fo ia se manga ai le i au mai e kongo se atungu a le ala wo ko follow ko imba onga o le manga ia la la e e fa kingo su enga nga i afio ka avale ma le kingo ka avale pe o kala fea ngai ma se manga ia onga ka kala lola i o kausanga pe Ia. fo ia inga i New Zealand ia wanga e kuku ai ngai kafa o le mako fale ia se o ka vale kasi vai vakas Ei. ngai atu ngai ma fai nga fai Mari. ai o le la o kilo fo ira wa le sila mele o mako kilo ai o le saporo o le milionga le o le porokeki le milionga ile au fai wanga Mari. o le kakala ile avango wa o le kele o piki apu ngai ai o ngai le lei o wale koe maua kausanga ia ia o mafaufaunga koe fiku ngai e fesoasoangi ai i le au fai whako ngai ngai e a fo e fesoasoangi mai a inga makulanga whapenga wai o foi palau Mari. a seunga Ia. e o foi palau la kou ia lo ke kau o kukula fonga ia e au foi kausanga o se furu kausanga ia au palau ngada mai ai i kuro i lano la au va ku fa fonga le tunu e faia ia whakoa Mari. awa o le nga o kaunga ko me i ai o le melo le plowing o le saka ko amaka mai se umanu ke lopenga e la fovao nga kai Ia. Ia. Kalela vai lo akala o fionga le miska. ia ka ko amaka mai le ko inga fai fa ko anga nga lafo o le lafo ka ko se e mai lola i le fanga ba Mari. ia mo ala o ke le fa ko anga i fanga fa ai le o le ia le ala o ka ko se e ko e fa au mai palau e mai palau ne mea ma fa ke le fa ko ia wanga i fo is palau voi le e o maranga fai ka ke folo ko e ko wala ke pule lunga ya lu ale palau ia ma ko ilalo e se e lu se fulu kalo ko kai me kasi e o kai ngai ma fo nga ai ka puai mai ka ko o le aku ingaku ia la u kalo sanga ka pengeka e ko ko nga ia ka usanga o ka fata ai mai se ala ka vale e mole aki nga e ingo o aki nga e ka fa koanga ia se ko e se container export ko ngi me ngi e mo ska ko se kuper ka ko ngu ia pe ore kali ku nga se mang la se umila o fionga wa na wa mawal se lenia lo tu ma lo fa mole man to ye le tam fa ya tu nei e le se mang la se umi o na mawa mai le se tali tanto tau sanga i o palau o ke kapila o loli o ka vale o loli mapasi o la se umila o fionga o le vai as fo le aku nga ko ela o kalsanga ta vita o la kalsanga i ka penekta ma on ka upule sa ma ko a ila committee factor ka penekta le o ke kai fongo ai ia e mal mi staff ato anga mal sui pan mia mal mi staff o kupe maua mal customs al tato malo ia le foi la sa ma ko fa so ai i kulanga le wa e fa sini mai ai ia ai ka poi mai mai ro ko fa ko kuanga ia ai si e vakul makar sanga fo ia fionga ka mai kai pan mia ma langka pengeka ia po feo ka o ko ngwai e so la ko fingalo ma lo va tai ya o le isi va nga le pe o na mai tau i nei tau le manga le pale mene o le tanto o turu o se lu i e pe o na sao no ye le fiong le mai tai minista le o tupe e fa pe e le tau na to e au na tu ni nisi machine fa ma to no le tunu ya o te mai tau tu vo ele soi fo ma lo ina lo fiong le di minista ia atonu e le tai tai o na e o ye le machine le lo fiong la so fi nga lo ye ele sa ndanga le minista tu masalo e mua fa o ngai miska ko pen masini fo ia ia o ke kat kongu lava o se lui fa tu pu malat mali i le o fa pe o ia nga ko silfia ele fa pe o sa mo mai le mista tu pe a mere manga o fai ai ku pe nga ka e malidi mali e ai o langa lui lava o nga ia fa ka ua lava ia ta ko pui puinga
E ke mga kua fo i a seuman. Ia. O le mea wale sa mako lui ia o mako i le kua ngai. Mm. I le tūlanga lava lea wai mga kua fo e iai ia le prevention program lea sa fai o i ngā sa kele iai funds e maua mai a kungu i fafu whala konga fo e o le WHO o me kele la ia vai ngā tupe a vei tonu i polo kalambe lea ia. Iai fo le mea ka o le foundation something e lua ia vai ngā mea lor pui puinga. Ia. E fai ei ia whaalau i loa, ia mawhai e poro kala me au kare koe whai ngā mea. Mm. Ia aua umi kausanga, wa ova male luasku kausanga o saulava kupe ia. E fai e poro kala me nei, a ko sitsila la i le result. Ia. O i le result le ka ngakai u wha mamako ko wa alu i lungan ngō mena. Mm. O i kau ke mesha i ngai. E le lenga fai polo kalame ia i maua mai li kupe ia au mai wharapako. I mea la vai whala wiloa ma kulanga whapena. Ia, se i roi a kua kupea i le miska i la fionga ia valasi. Ia. Wa ngau nga whae e ronga o finga foma. Ia le a kua kupea fo ia valasi si da i ngā vai. Ele ole tūlanga voi le ole tau mawhawa o le mawai ai e ele to mai fa to ele mele ole fa malustino vai mai. Luas full pasene ia ole fa malustino ole valus full pasene ole tau mawha. Ele ole tau mawha le so soni ele fa leanga ina o tantu tonga se tu lo. Ia ole lai e mo mia ia le tantu masini po masini fa mantu toi. Ia. Pe o le mea ngā leo kongo o kau whai a koe sa whamatalanga. O ngai leo au se fō mai. A le au fō mai a kuia. E lunga lawar ka ngaka ia. E lunga lawar ka ngaka ia. Ia no ma sir to ai i mea i kau sami ai. Ia wamang kua hoi se umangu aso ia. Whai o lolo ka ko sa istu e. Ia i ngaka i. Masu ai o le moa maria. Mari. Ia ka ko mai lola i kai me oloka me ki makirisi masi i me yaso ia li mo mengi moa ngi vai moa manga ia e fai ar kala fo i o suolupe e fai ar kala ko inga fo ele ale ai singa fasi morika me a voi o pola nga fasi morika me ai mo o le mero lolo fo ele fasi po masi mai ale ele kamal nga ele manga ia se aiso ai e mo ia ele keren kanga Mama. Ko inga mama iai ma ngase i se mafa mamangi koko. Ia wai rei vonka ko masingi fa mama koko ngakai. Ia ua fau ni vai kau. Ia, malo sa no la fionga le minsta. Ia tonua tulata fu il si uyo le tanto filo inga le diva inga le fiafi. O ani si va inga o lo fionga ila u fionga. Ia matanga luenga foi po o fara puputonga le tanto malo o leila lo le fa malu o lau teita inga ile to finga e peo le tula me ila u fionga. Ia, nga pausi vaenga le fia wa koe foi se fa malu unga fo kakongu o kakotunu. O le o ia o malanga mai i kako male vale le a fale olo. O ngai o lo ia ile fale tonu i se vaenga o kako male vale le la le fai o fa o aga ko kako skepu fo ile ko ke anga i mai i fa forma vale le matulanga fa pena. Ia po kako aero bridges. O lo o ia ile fale tonu i le si vaenga e fa kausi si unga la volta to malai ia sa fa le ngaina e whainga malanga fo ia le Qantas ia o ngana nga wa fo i wa poloka i le piko nga a wa fa nga ka ko taxiway wai fo le sa ia so ia o nga o le taxiway fo la le poloka ia e anga kongula ia pe au so ko fa le nga e pipi ia ka ko skepu ia ia msalo pe ko lua fa yaso uma fa kingol nga luenga nga ia ko foi la ia le au nanga masan ia ai le ia se ku langa fa le kongo ka ko skepunga o ia pe o lunga o malai le o lo ia de fa le kongo de pe on ku lai mai nga o ke de fo ia fa se a fo i ma ku langa fa pe o le anga ia te ai
atu le whaafonga le tunu o lo le mea uma. Ia, whakasia ila maka ko a walala ia i whaawaua kuka ko a walale i le ku sifo. Ia se ipa ia le ia mlai valele. Ia, o le sifo ila kulanga nga ia ka ko mlai valele whangali i langa koe ka ofi onga sa koe redesign a koe ka ko mlai valele whangali. Wai ai ko mo marka ko extension foi le fa popo ile 1 million malai. Ia o ngai vaenga nga ia ai o le sifo I kulanga le ko mo mawinga. Ia. Se manu mare me ole va meni le wo mai ko I ia ka ia wa ke le suinga pe o lava I ke misia kai kolu meni le kausanga al ke me o kolu meni masinga fa lima Mari. ia o ke le ia foi ka ko pe mau I ngai mei inga o saurua vakuro ka mofku ngai ka ia le vakua e fika wia si mele sa fai e manga ia le fisiri mo mo ile e me se mafofo mo fai lo se be ele ia se mang ia ele I tawane ia lau whaasoa I se vane le tantu utunu ua le tantalo no I vo I le sting ia le na whaapea ia ke lea le wha le tonu le na iai ia le mita wantu na ua whanga solotal nanga ma le company vale le Australia le Qantas ia na fo I tau ofientu isi company vale ia ele I tai lava lau whaasoa ia toi sila I se vale le tantu utunu o le mele nau atua ina ia toi pa uma ilano e mana ia le pa ua fiti ia I me le kongfiki kua la o fionga le minister le e au lava o le foi ia pe silinga o fa mangi ngo mo aku se mangulanga le wa fsili tu langa le ia o ia o la maka fa ia o mea ka o mla vale ia ma faingo lai senge foi o kampagi vale le fianga I mai Samoa mani o mla vale le la mle vangi mo ngimo ia sia unga venga ai o le mista ia o mea ka o kampagi vale le ia o le lai se uso le o le fionga ia la tino mani e alanga so poi ia mako fucking mako kiuke ia ai sa oi ia foi fafsili wa o le menga ke le ngofo ai inga wa kula mai wole ska ko valele o le mea lola sa ka mai lo mafofo o le fa ke le mai lo kampangi valele face competition e fa sa oi la lo pasese ia o le ala pe o le vaiaso ngai po la scofiele ka mo men malanga mo ale virgin e mai Australia ia o fa solo ko fu ila ia masalo ngai ivi fo ale le virgin mal Qantas in New Zealand pe ma fai o nga mo se la ko route mai ngai au kilang ia pe ngai fai asi pe ka mo musu po ko mo ai o le kulanga lava nga o le ua mako kirikilo I le o le kele o kampangi vale le kele avango e feo ai ele malo le tunu ia mai ele competition ko mai ai lalo ia ka ko pasisi ia o le foi e fa nga solo le process ese mai male Emirates ia le fo ko ka sanga mai America ese ka ko agreement le mai se la ko va a sa I mo nga ka nga kai o America o nga VS le whainga maroka ruai ia le whainga nga ia le la ua koe whingaro le whionga ka mai kai pare mea koe whaile mena ia ai se yo o mai ia nga sai nga ia le whionga miskasa kaua langa fsile langa o ke o loa fo sanga polo kalame I se kako malele ia pi o le kalia kule malo ia tatele fia fa na ve fo ile fionga le minister ia fa pe ia le tu le ki ma tanga le o fionga le minister nga luenga vo le ia Michel Vani ni mo mo vante ia la final o la sema ku yesi kai mi le fionga le minister ia se tu le fa sili le stand to va le wale fe malanga ia le tanto tru ai ave ia le ia no mo le tu le nga fa tu tele la fionga le minister ia tu wala vo le tele o mtafo yo manga luenga pe o le fionga ia le fionga ia ua whaavanoa ia le taimi o wale whaamriro ina o nisi o tātou matau po leo ia I mātou se manuia
tau ina ia mātou whapea, tu whapea tele, ia ona o le tātou avano wha auro le rivainga le whiawhi whamanuia le tuai, jiu te mawhaiva lo filima, e le ngata i tono o le tātou mālo, ia be fo'i ia nuu mawhio anga e misa le tu mālo, ia atuai ainga, o lo o tau tuai tu tonu siu tātou o tonu, ia misa ia ainga o lo o sala lau solo le nei ia lanolangi anto, Tang tu le tua lo soifua, ia masomantu nei o na whaatau wa, se aso mua. Ia tātou toi fisile wha iei le i manu. Ia la fo tuina. Te loa le to te le vaenga le wa lewa na fia sila antu lau fionga. Ia le fo i fia maa ua sau noanga. Ia i la tau ma le lantou tā poinga i lau o le whaiva i tutonu. Ia o le wha a ngā tama pe o le iei pāle mene o le tātou. Tudu ma le tātou malo. Whaftai, ia o le nganga whaftai se umanu ua mose avanoa fo i e whaisita whatalanoanga e. Tai. Tu sa ko ini mata upo fo i o fisi la fia fo i e mamanu tatu o tunu. Ia, o le nganga whaaftai i au tau tarsanga ma au tau tapua inga. Ia, a o tamu whaiso mato vai. Ia, e tai tatu o tunu ma whaatino i ara mato a ngaduenga tautua. Ia, e le ngata mo Samoa nei. Ia, o Samoa fo i o lo papa au i tunu mamau. Ia o le whaatino le mātou ngā ruanga, ia e reo makere i o mai fo i lea ngā kaika i mako ngofo i ofisa lea i o le whaatino la mare mātou tua. I le me ngata i whaatai atu lava i le au whainga ruanga tofia le tua i tāsanga. Lea lava o vai le whasosol manuia o fuafuanga o ai whaapitoa lava lau whaatai seu man. I nei o tātou mātua tua ama i tina ama ta mātua i le lātou tāpua inga o lo whaia mai maota malau whaaftai tere lawa ia o tau tārsanga ai si siri langa o whaaftai atu ia i si o tū mālo i la o tau tāpua inga ia ai mai se lapa ia nei o ainga o se o whanau ia man mako ainga ia mamako ainga o malawa e tau mai atia whaftai tele la o tō tāpua inga. Pi ia le li ia au lea se upo wa sala se o mapewoi la Samoa ia. Ia whamaruru atu ia o upau lawa o whakanoa. Nga mawhesire se umangu e kere inga se se koe mau kari isi kaimi. Ia au ngia fiafi mangu kere inga lau whasaunga ria fiafi. Whaftai so i fua mai a manuia.